just want to know where you stand. You stand with the powerful, privileged, those people who look down on us. You stand with your brothers and your sisters on the ground. Ja teie ees kvaadide arvestuses 3 parimat, Taavi Raudsepp, Andres Elter ja Jaan Oder. 4. jäi poole minutiga Tamur Täpsi. Õnnitlen. Ja esikolmik ATV-de arvestuses teie ees Roomet, Sirna, Ahti Koort ja Meelis Kuhi. Õnnelikumad. Ilgelt öeldud. Kuidas rada tundub? Raske. Liiga raske? Korrala raske. Esimest korda rajale? Jah. Olid hea.